Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori nganumbushirioni tumunjema yontipia micholo zamba kaheni mwanamkomoro wanajonrao Mwenyezi Mungu yamnike rehma, yamnike resiti njema, yamnike maisha mema, yamnike sotuye sante. Salama mwanamtukufu Hamad Mbaye, mwanamsho wangu mtukufu Subira Mgomri, mdazaha wangu mtukufu Minatu Saini satunonjia banu, mwanama mtukufu Muhammad Junaidi Saidi salama na zimwendeleni, mwanama Muhammad Enzo, mwanama mtukufu Ibrahim Raul salama na zimwendeleni watukufu, salama na zimwendeleni. Tizamba tumunjema na hayiri sonti pia nezi najele tumuyinu rikebadzima ridoshilizana nezi najele tumuyinu insha Allahu vake amani harimwensi ya hatu rike harima amani harimwensi ya hatu harimwe mwezi wa baraka unu nezi najalie ridoshilizana harimwa harimwe bavu ya hatu harimwe miji ya hatu harumaze famiza hatu insha Allahu hezi baraka za Mwenyezi Mungu hetu muyinu watukufu ntina nogozi nje zohamba ngamina 20 minutes bahi la yensha ngejoka 20h30 c'est la 20h30 ou 35 donc on fanya 20 minutes bahi ngamina suala zima basi lozima basi salama mwanama mtukufu Asad Saidi salama manama Swabah Asmani Swabah salama na zonile le grand patriote ngono gamina message nzima basi ye message inu ngananzo nibesheye shimeji waula utsomboze kufuru yakabya mzazangu sukwa jana shimeji wahe uparwa Atifu Marshali wa Atifu Marshali de famille Atifu Marshali shimejuahe Atifu Marshali nana Gamali Marshali nuana shahahe Mari Marshali na Janeti Marshali nuadunga yabo de famille hahe tizamba inu message ya Atifu Marshali shimeji wala yaka harmazire zosu kwa jana yakatoa manani uwanizaya tina kumasishi msahahe wala njajani mdevanu ngana nzunumetse diferansa ngo minaye yachijwa fikiri kabaranga nzonje ninjie ndo chabanyanga na minaye parce que izo nizo tsahao banu kutsaho provocation nganzo rinjie harima mabangano izindizo yatsahao shaka na mshinda inde tofauti yangu minaye ukangachiro hamba kamimi négociateur ngami en première division tikandi en Ligue 2 sharangu azalia hunda zevo tizinu abasanga sa première division yabo wangu kwati mabani hangu wakati mjiburangu hali rangu jana ikabla reka 2020 au 2022 2023 wakati mjiburangu hali shanga sa 2024 azali sa hangu zevoti mwanao banaba sasa ngozi ne sazi hisa edaula mabajani banu sefini zango sazi hisa yekomba yinu esaisa. Donc, tinahu jabanu mrati ni parama telefoni wala mrati ni message bo négociateur kudeziwa mzaza hadeziwa kujua wajibu kujua nono emrujonera message anjo mbloke haina mrujoni parama telefoni anjo mbloke atasi anjo bloke telefona hae kanoni paratena parce que beseba nutizamba kam tudesha ze messages zinu kam tudeshia uka emakaulia ya les années passées 2019 ya c'est fini tina unjia ibabasa bwana ye communication ndo changer tina hujandwanga na damine ndebela hunzarione no la mumbeni wona loba natsungoda zifamiza hatu tina hujaba anu yebabyo ngandongo mswafu la bebanu tina hujanjibu mbrano na ndati jikasela teti intika ndo haleni nizambao heni sanga nchozambabanu ukanandeziwa hata na diplome hata tabasi shati na hujani jibu mrobani ganjo jana be politiki hamani zo ndugo hamba ganjo huja na be politiki parce que yonda kabidi izonara kabidi salama mwanamtukufu Kems
Salama mwana mtukufu le grand notable Mbaba Kabouli, salama na zonele. Tumunjema Mbaba Kabouli. Ngono. Amkeradhi. Baba na rima zero zozinu. Gasi. Zero zozinu zibala wandu hatazi on. Zita wandu haruma problemu. Zeda tanga wata wa menyehezi itwa wa pete zitwa. Heya wataho mabezi, wataho bezi. Ngwataho wajulwa. Ngwavanu wataho faida za hao. Shakwati vanu wamenongo zamana henzi kono wa mriajo wa komori wajokanti welewe zwambao wa komori wa rengenrongoyo mirongo yaramo wandu wala ziwa warisome wasome wa komori kono wajebanu wambe politiki shakona jabanu wazambe ngwajoja wadudi yaze famiza hatu. Salama bwana mtukufu Radio Sulaimani. Donc kutizaba message ni ganjo ya sudi ishmejuwahe atuifu marshali gamali marshali nami wanashe wahao mwanamshe wa atuifu marshali Janeti marshali na mari marshali nani wadunga yao mjaja bani mdeni hauni mpwani sheo mjaja ni mdeni hauni mpwani sheo shati haki izomfanyao si haki mwende mwa eberge inyama mada shila zijaru mazerezo do kansi ya daze famiza hatu si haki batifu marshali atifu marshali ngawe hurenge shenya mashinu ushehanso haho humeberge batifu marshali humeberge haho batifu marshali ngwonezo ambao heni masihunge yabo heni sikungu fanyo message mbili za hundandaru ngukonsi yabo edaze famiza hatu batufu marshali bogamali marshali mazimejuwahe abani ganivumbo tizambe message yinu inu ya hema zimejuwahe wamweberge yabo wamuna we heni sikwatungoka yatungore ngafuko yabo ekansi edaze famiza hatu. Halafu mwone batufu marshali wati mungu umpar mwabo kezo kazirendwa gamali marshali mari marshali mzaza hatu Janeti marshali nyiti wanyimu mpare mwambe kakuransi bazi kazirendwa ucholo kanzi wenda ze famizo tukufu zinu kuransi bazi kaziro chugoro heni suko chulo jabanu werenga mzaze wa negociatori wekansi mpanu hansi babani siwa mbeni sondwa bazima kuransi ochafundu bangaziri sawa ibanu mimi gasina panzani njibanu mikadu vumbua hata mikadu vumbua njapa mikadu deya halafu jano sukaje no tojipremete ucho haja unikazenda abukari nganu hiyo 5000 euro mimi baada ya kungamina mapesa mimi nganu hiyo 5000 euro mimi nganu hiyo 5000 euro mimi. Alhamdulillah rabbil alamin halafabuna sawa ambapo nganu huyo 5000 euro halafu hizo nijo katsongo ucho heu udemzaza hangu umpome hati emanabo ono abuapangaze ndabo hizo wakansi ukwensi wande emano tunjibu mimi wande ya mimi wanipome hati mimi shangu udemzaza hangu pourquoi fanya heli. Halafu tizamba atifu marshali shimejuwahe rangunga nyabunga mwanauze kufuria mbawo yabo nyinyi ngamumsuteneo yabo nyinyi ngamvalideo emakauli mbawo ti haki bo atifu marshali bogamali marshali zomfanyao ti haki bogamali marshali ti haki bo atifu marshali ti haki zomfanyao ti haki na tena ti haki zomfanyao mwene marenga shenya maisha mashanso daniho ishingo kansize shede ya ze famiza hatu banosu kwa leo hata na joto message yangu ili watasi chijai holiyo batu ifu marshali ngawe Brunei haruma errede e address ngamini yo chijai ho tikanti hata mtsoma na kando persons yani
batufu marshali 17h na barakaja hunda honi hunu hangu do hangu hari mwenye bangu yinu 17h tifanya presque 3 heures de temps do ha batufu bonsi 3 heures de temps batufu marshali njaka njeni muue no miti mjinga jambo negociateur no mjinga etikanza katika ni muonchi kati njia una honi esa zama ganju ya adresi batufu marshali njo njia ikakoli mjinga shati jani jouer ni mparson ziani kati mparisa ni mele yaneleze pourquoi continue de famille hangu pourquoi continue de famille za wangu pourquoi do kanti wede wataza hatu no baba hatu emala hoya wangu pourquoi emaneli ikoli sérieusement tizamba abasanga we Brunei hunrunyumba yihonga sina même pas de mois banu batufu marshali halafu humrango muhansi yabo batufu si haki batufu marshali gono no zinangozi ngasonda hule batufu no ijokira tanyinyi mrengo no tipi ya he aferino esa ngasonda hule batufu marshali na mkemato amana zenogozino babanu ngachido zamba babanu arimodo unu karsi banu rudo tsesa karsi banu dofanya komedi ndati jirende kange msubuti ngena mvuyu ngena hanywa yendo jorongowa yejwa zidwa gujurondo kabungu jobanado kansi edeya uka nguono bari nguono wangu ngwambre mokotsi anungwa mbre mokotsi wanungwa mnuko mvuyu dungia dodeya ngari jibi wao dungia zanongozi ngo betizi batufu marshali bo gamali marshali bo mari marshali bo janeti marshali si haki na sina si haki mrengeshe nyama hisho tizamba mshehe nsonda ni iho ya doka nsida ze famiza hatu ya demtaza hangu sukwaje na mpwene hata tabasi ya mkaze nrabu ya mkaze tobiami na sisi wambeni wa joe famia hangu kabasi mbuchujwe si wambeni kabasi mbuchujwe famia hangu heli ya kansi ukain yonde kinema ekakartila handangilo la bili harimema la komahu ya mbeni kabati yabunga mjo kambie de zwe famille sisi de daula hangu mrede zwe famille abuyo mrujuha yabojwa bo batufu marshali zenogozi mitina ziranti yabojwa batufu marshali karangule wonga nuhambie na tinara ngule wo utiparoni para ma telefoni batufu marshali isanga joka wewe wende domtaza hangu wewe ngodomtaza hangu batufu marshali dauna gameli marshali sha surtout do batufu parce que wende mbuka woni para hudoni para wende wakatuni para batufu marshali rangule wotu wando ka utiparoni para ma telefoni banjo kaba bana basanga wadui nga wadui esa wendo dom tata hangu tindaye wendo mdewu batufu parce que nga humeberge humehanti yabo ngudoze famiza hatu ngudo mtata hangu yabo wewe ngumsoutenir yabo wewe ngo valide ya kenza badodi ya mtata hangu tizamba usikwajana mimi zentu zinata msudo mvumbua zentu zino hata msudo mvumbua hata mbabinu shati zamba inu provocation vanungu ni provoke alini njiye ndwanga na minaye yabo nguji trompe tizamba nguji trompe ngono nguji trompe bahiba tufu marshali utiparoni par ma telefone nganzambo minga miserio ntiba nundo tseha ntiba nundo fanya comedy ntiba nundo tsesa wangu kabati mda jojibi wa ya unemjaza heba na dokansi ya deziwa haumba baha ya dodeziwa banu kabati mda jojibiwa yewe ubwa batufu marshal jojibi wamba baha humnezi ngwe mrehemu wandratu wamde banu wandrabe zetariza ha batufu marshal ujojibiwa au kuja jojibiwa ujojibiwa gamali marshal mari marshal mjojibiwa kando wa mjiani wambambia zendogozoda honi hani mjojibiwa kama mjojibiwa banu mrudo wana mrudo jifikiria bahe mrudo angalie contrary bahe wala mzaza hadazio eba mzaza hango sa jodeziwa tijokaya eba mbaba hango sa jodeziwa tijokaya shanganyi maninga mtihao
atifu marshali ngo souteniri ya kea bohaho ya dode ya mtata hangu ya dode ya ze famiza wangu ze famia tozijua yuti haki batifu tizamba banu wewe wende tungoda mtata hangu batifu marshali ya bola uti paroni para ma telefoni tizambe sanga njuu ya adresi emana wa hongre nyumba Brunei inde helimbre kaliba muru batifu marshali inde helimbre kaliba muru zenjema na urenda batifu zenjema na urenda batifu marshali zenjema na urenda sinasi vumbaba ni de la hangu mikado heya media ho ne para wandu ne timbula mbreshaya wala timfanya jao yesi de la hangu shanga zunu habiyo kaya inde heli mriere da mruzema zindizoni liliba wobo batifu marshali ukiansu do demtaza hangu avant nous poser question yo zinu bizoni lilibawo ngo kansu do demtaza hangu batifu marshali badi mkomorudwa zaraka badi kumkomoriba komori kwali sérieusement mrukado mfanya ndongoyo mrukado edi mruka mtasha solution mrucho mrasi dans la merde inde fasira yabo mkomori wa peu bankolisi wa komorisi wa peu ukabatu ifu zenjema na urenda leo zindi zoni libawo ngo konsudo da mtazamu batu ifu marshali halafu manashi wangu yakafanya taratibu hata huunde nyumba hiyo maloliyo de nyumba iholiyo wode manashi wangu yakafanya hata yosedie batu ifu marshali izoni zori ndo mtaza hatu ngandrepete tena manashi wangu yalo manashi wangu womodahoni ledaholo hatu manashi wangu yakauedi yochashe nyumba yiyo uwaihunda ngasina mempa domo abantu waparse nyumba yiyo waringa shinya mashina waje washanti yabo halafu zindi zori liva osi famili zindi zori liva ule ubatifu marshali ukensu do demtaza hatu eliswa komorisi wa peu mkomoreka una ekaunu zenjema ya rendo bali mkomorudu wa zaraka hashabanu si vanu ngabo kodoro ngandu malaba yabona na emanashi wangu ya mfanya taratibu ataparse nyumba yabona utsomrenda dada mimi negosiatori bangu zo namfanyia izo nafanya ngundendo dada vanu si malaba ine mara kamkomori mbikado kajanti. Il faut jamais être trop gentil avec les gens, avec les Comoriens. C'est grave, hein? Zindizon libaou leo batuf marshali. Dawina gamel marshali. Si haki ngar zambao. Zirikabanu ngar juda zar dazija rikensi bahi le bras croisé chao. Yembuzi shenya mashilo yabo msijirando kaya badakatu ufanya hazi nge yabo ijokiri mado aparse hazi ba mahala do fanya hazi ya doro haijokiri ganjokema katana basa katu fanya ndongo nge yabo kati basi dema na fanya message mbili nraro katu subutu roha kana do roha katu roha sha na mweshele maudu jokiri ya aparse haza do fanya mahala ijokira do roha. La roue tourne. Mcheshelea basa bahie preza basa. Namloji prezeta l'avenir. E ya maudu je maudu. Ezi nous enogozi ngatuja je maudu. Donc tizamba ntwanza njeze 20 minutes ba ni message yinu tizamba inu yashime juahe manzani wangu. Wo manzani wangu swafi. Na tina umanzani wangu swafi atuifu marshali uwashime juahi ya mweberge ya mrenga ya mweberge bari halole mwana msho hahe ulo maure ya mweberge ulo hunu Brunei ya hunda nyumba asibabu de manashe wangu ya kamtashie nyumba ya lo Brunei harima eroride e adresi sanga mini yo tizamba tika ipo leo shanda unato mparsonzi yani wano da unato mparisa Parisa.
shati zambe message inu ya atifu marshal mwanzani wangu tambao mwanzani wangu na sinao mwanzani wangu kabisa gano uwo mwanzani wangu na sinao mwanzani wangu shati zamba karangule wo yatini para ma telefoni tena na ni ignore parce que atanjo zima bana anjo bloquer telefone atini pare atanjo zima telefone ye message ino direct nganjo bloquer yatini para ma telefoni tena mimi tu rigole hata je ne suis pas là pour rigoler yoti menace manama zega ab yoti menace shayo conseil na nzona me na nzona me emanyana siwoi emana mawoi shimejwahe ya eberge esa message ni ya hahe njaja njibu ola njaja ni mjibu inu ya shimejwahe njaja bani mbeye shani ndongozo wa mastehi atifu marshali uka emdiere ndo azema mrucho renda mrumbi ndiere ndo mruzema mrucho renda mrumbi mrucho timba kufuru wala ya renda zema ukati haki ya kensi arma ho liyo ya kensi adoda ze famiza hatu misi na ujaba ndwanga na mina enganza mbobana ndati fikirika negociatori balango da kensi ya mjibu balango ndi ya mkensi no nsi iho watiro kansi na ndongozo handa ngam na ndongozo yi na jo mreponde shati zamba ba minsi ho abasa wanu abasa kwa tima bani hangu tizaba wanu hendo la mabajani wanu kwa tima bani hangu ngachilo mabiani tina ujaba ndo wajibu hauna mkano ni kodura de réponse izo zika hali shati dabasa abasanga mina stratégie za nyume nabasa abasanga mi en première division antilo zamba chama ntinongo za menace ntume na semundu ntokanza nje nabe emanama telefone mashali nimde mercier e makaluma zero ya mbao manama atifu marshali e malapizo ya mbao ya dawa tazahatu ya dom tazahangu nimde mercier yabo basi shayo timenasi manama zed ab gon sha ya fede ngo joda hule yemba bena kesuri car mimi sina baisser sina laisser me croiser comme ça yemba bena kesuri yemba biona kesuri est certain batu fu marshal yemba bio batu fu marshal na mkesuri ndono ukanga ngabojoka yo kalsina basiyo ka problem kabasi ndongo zinu basiyo ka solution kabasi ndongo sona mwiso batu fu marshal yemba be kesuri salama mwana mtukufu Shamsuddin Musa salama na sonile bizonze habari bwa kumori bizonze habari yabo bizona hamba tumunjema bizonze habari basama tsonzani kemle hako uyunga tsonzani fanya 20 minutes inuti message ya yokati nifanye plus de 30 minutes tsama tsonzani fanya 20 minutes inu tizamba inu ya shimejuahe na kanzani mjibu bana ukaranguleo utiparoni para weku niji yabo basi bizonze habari bwa tukufu merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.